mu gusohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo wa Israel Yoav Gallant. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje ko Netanyahu ari mu rwego rumwe na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ushinjwa amabi yose mu ntambara, wanahawe akato ku rwego mpuzamahanga. Uru rukiko kandi rushyize Netanyahu mu rwego rumwe na Muammar Gaddafi wa Libya wishwe mu 2011 nyuma yo kugabwaho ibitero na OTAN kubera ko yari amaze imyaka yitwa umunyagitugu n'umunyabyaha ukomeye. Netanyahu kandi ubashyizwe mu rwego rumwe na Omar el-Bashir wategetse Sudani, akajya ahabwa akato n'abategetsi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kubera ko nta wifuzaga kugaragara ari kumwe nawe kubera ko bamushinjaga kugira ibiganza byanduye. Benjamin Netanyahu, inshuti ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akayobora igihugu cyashotowe na Hamas ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023. Ninde uzatinyuka kumuta muri yombi? Abacamanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC basohoye inyandiko zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo w'icyo gihugu hamwe n'umukuru wa gisirikare wa Hamas. Itangazo ryasohowe n'uru rukiko ryavuze ko urugereko rwa mbere rw'iburanisha rwanze inzitizi Israel yagaragazaga zijyanye n'ububasha bw'urwo rukiko bwo kuburanisha. Ibi byatumye rusohora inyandiko zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant. Uru rukiko rwanasohoye urwandiko rwo guta muri yombi Mohammed Deif. Uyu yari umuyobozi wa gisirikare w'umutwe wa Hamas, nubwo igisirikare cya Israel cyavuze ko cyamwishe mu gitero cyo mu kirere cyabereye muri Gaza mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Abacamanza basanze hari impamvu zumvikana zigaragaza ko aba bagabo batatu bafite uburyozwa cyaha kubivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byo mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Impande zombi, Israel na Hamas, zihakana ibi birego. Ibiro bya minisitiri w'intebe wa Israel byamaganye iki cyemezo cya ICC bivuga ko ari icy'urwango ku Bayahudi. Ni mu gihe Hamas yo yavuze ko inyandiko zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe y'ingenzi y'icyitegererezo mu mateka. Ingaruka y'izi nyandiko zo guta muri yombi ku ruhande rumwe izashingira ku bihugu 124 by'ibinyamuryango bya ICC bitarimo Israel cyangwa se inshuti yayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba byafata icyemezo niba byashyira mu bikorwa izi nyandiko zo kubata muri yombi cyangwa se niba bitazazishyira mu bikorwa. Uruzinduko rwa vuba cyane rwo mu mahanga Netanyahu aheruka gukora nurwo yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Mu mwaka ushize yasuye ibindi bihugu byinshi birimo n'Ubwongereza. Mu kwezi kwa 5 muri uyu mwaka umushinjacyaha wa ICC Karim Khan yashatse ko hajyaho inyandiko zo guta muri yombi Netanyahu, Gallant, Deif n'abandi bategetsi babiri ba Hamas bamaze kwicwa aribo Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar. Nubwo Israel yemeza ko Deif yapfuye, uru rugereko rw'uru rukiko rwavuze ko rwamenyeshejwe n'ubushinjacyaha bwa ICC ko butashoboye kwemeza niba yarishwe cyangwa se niba akiri muzima. Dosiye y'umushinjacyaha kuri bo ishingiye ku byabaye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023 ubwo abagabo bitwaje imbunda bo mu mutwe wa Hamas bateraga amajyepfo ya Israel bakica abantu hafi 1200 ndetse bagashimuta abandi 251 bakabajyana muri Gaza. Israel yasubije kuri iki gitero itangiza igikorwa cya gisirikare cyo kurimbura Hamas kimaze kwicirwamo abantu barenga 44,000 muri Gaza. Ibi ni Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas bivuga. Karim Khan yashinje Mohammed Deif ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byo mu ntambara birimo itsembatsemba, ubwicanyi, gushimuta, gufata abagore ku ngufu n'iyicarubozo. Kuri Netanyahu na Gallant ibyo bashinjwa birimo ibitero bigambiriwe ku basivile ndetse n'ikoreshwa ryo kwicisha inzara nk'intwaro yo mu ntambara hamwe n'itsembatsemba n'ubwicanyi.
ibiro bya minisitiri w'intebe muri Isirayeli byamaganye iki cyemezo cya ICC bivuga ko ari icy'urwango ku bayahudi. Byongeyeho biti minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ntabwo azagamburuzwa n'igitutu, ntabwo azacika intege, ndetse nta nubwo azasubira inyuma kugeza intego zose z'intambara zashyizweho na Isirayeli mu ntangiriro z'iki gikorwa muri Gaza zigezweho. Ntacyo Gallant yahise atangaza, ariko mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka yamaganye akomeje ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa ICC bwo gusohora inyandiko zo guta muri yombi, avuga ko bushyira isano iteye ishozi hagati ya Isirayeli na Hamas, ndetse ko ubwo busabe bwagerageje kwima igihugu cye uburenganzira bwo kwirwanaho. Perezida wa Isirayeli Isaac Herzog yavuze ko icyo cyemezo ngo kigayitse cyane, ndetse avuga ko ICC yahinduye ubutabera mpuzamahanga urwenya mpuzamahanga. Yongeyeho ati iki cyemezo cyahisemo uruhande rw'iterabwoba nk'ikibi aho guhitamo demokarasi n'ubwisanzure, ndetse cyahinduye urwo rwego nyirizina rw'ubutabera ingabo ikingira ibyaha byibasiye inyoko muntu bya Hamas. Hamas yakiriye neza izi nyandiko zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant, ivuga ko ibi ngibi ari intambwe y'ingenzi y'icyitegererezo mu mateka nikosora ku nzira ndende y'irenganywa ry'igihe kirekire ryakorewe abaturage b'Abanyapalestine. Yanasabye ibihugu byo ku isi gushyira mu bikorwa izi nyandiko zo kubata muri yombi no gukora ku buryo bwo guhagarika ibyo yise ibyaha bya jenoside ku basivili badafite kirengera bo muri Gaza. Isirayeli yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko abasirikare bayo batarimo gukora jenoside ku Banyapalestine muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yamaganye iki cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, avuga ko ICC ibeshya ko Netanyahu na Gallant bagira uruhare mu kwica abasivili, mu gihe ahubwo bakora ibishoboka byose mu kwirinda ko hari abasivili bicwa. Ibi byo gusohora impapuro zo kumuta muri yombi bigitangira kuvugwa mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yasubizanyije uburakari bwinshi ku makuru y'uko ashobora gushyirirwaho urwandiko rwo kumuta muri yombi ku byaha byo mu ntambara no ku byaha byibasira inyoko muntu. Yavuze ko iyi ngiyi ari imyitwarire igayitse yo ku kigero cyanditse amateka. Yavuze ko Isirayeli irimo kurwana intambara ifite ishingiro na Hamas, umutwe w'iterabwoba ukora jenoside wagabye igitero cya mbere kibi cyane ku bayahudi kibayeho nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi. Mu kwibasira cyane umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, Netanyahu yavuze ko uyu mushinjacyaha Karim Khan ari umwe mu bibasira cyane abayahudi muri iki gihe. Yavuze ko Khan ari nk'abacamanza bo mu Budage bwo mu gihe cy'ubutegetsi bw'abanazi bimye abayahudi uburenganzira bw'ibanze bagatiza umurindi jenoside yakorewe abayahudi. Netanyahu yavuze ko icyemezo cya Khan cyo gushaka ko hashyirwaho inyandiko zo kumuta muri yombi nka minisitiri w'intebe wa Isirayeli na minisitiri w'ingabo wa Isirayeli Yoav Gallant ngo ni ugusuka essence nta mpuhwe ku muriro wo kwibasira abayahudi urimo kugurumana ku isi. Netanyahu icyo gihe yavuze icyongereza mu butumwa bwa video bwasohowe n'ibiro bye. Ubundi avuga mu cyongereza iyo ashaka ko ubutumwa bwe bugera ku banyamahanga b'ingenzi cyane kuri we bo muri Amerika. Uburakari bwinshi bwa minisitiri w'intebe wa Isirayeli n'abategetsi muri politike ba Isirayeli bwatewe n'amapaji yari yanditsweho mu mvugo yitondewe n'abanyamategeko ikubiye mu itangazo umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan yasohoye mu kwezi kwa gatanu. Ijambo kurindi, interuro ku yindi, ayo mapaji yari urukurikirane rw'ibirego bikomeye cyane ku bategetsi batatu bakomeye cyane ba Hamas hamwe na minisitiri w'intebe wa Isirayeli na minisitiri w'ingabo wa Isirayeli. Ibi byabaye mu kwa gatanu, ariko ubu ngubu impapuro zasohowe ni za minisitiri w'intebe Netanyahu, wahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant ndetse na Mohammed Deif, umuyobozi muri Hamas ariko we bivugwa ko yishwe na Isirayeli. Ariko uru rukiko rukavuga ko nta makuru ahagije rufite yuko uyu nguyu atakiriho koko. Ukwiyemeza gukurikiza amategeko mpuzamahanga n'amategeko agenga intambara ku mpande zombi hatitawe kubo abo bantu ari bo
niryo zingiro ry'itangazo kandi yasohoye icyo gihe, aho yasobanuye impamvu yararimo gusaba ko abo bashyirwaho inyandiko zo kubata muri yombi. Ati nta musirikare urwanira ku butaka, nta komanda, nta mutegetsi wa gisivile, nta n'umwe ushobora gukora nta kudahana. Yavuze ko amategeko adashobora gukurikizwa mu kurobanura cyangwa se gutoranya. Avuga ko bigenze bityo haba harimo gushyirwaho ibituma haba hirindimuka ry'amategeko. Yavuze ko amategeko adashobora gukurikizwa mu kurobanura. Icyemezo cyo gusuzuma imyitwarire y'impande zombi hashingiwe ku cyo amategeko mpuzamahanga ateganya nicyo cyateje uburakari bwinshi, atari muri Isirayeli gusa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahise avuga ko birakaje cyane gusaba ko hashyirwaho izo nyandiko zo guta muri yombi. Avuga ko nta kungana kuriho, nta na kumwe hagati ya Isirayeli na Hamas. Hamas yasabye ko hakurwaho ibirego byashyiriweho abategetsi bayo. Yavuga ko umushinjacyaha wa ICC yararimo kunganya uwishwe n'uwishe. Hamas icyo gihe yavuze ko ubusabe bwo gusohora inyandiko zo guta muri yombi abategetsi ba Isirayeli ngo bwari busohotse bukerereweho amezi 7 nyuma y'uko ukwigarurira Gaza kwa Isirayeli kwakoze ibyaha bibarirwa mu bihumbi. Karim Khan ntabwo agereranya mu buryo butaziguye izi mpande ebyiri, uretse gusobanura ibyo avuga ko impande zombi zakoze by'urukurikirane rw'ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Anashimangira ko iyi ntambara yavuba ahangaha ibaye mu ishusho ngari y'intambara mpuzamahanga hagati ya Isirayeli na Palestine, n'intambara itari mpuzamahanga hagati ya Isirayeli na Hamas. Urukiko rwa ICC rufata Palestine nka leta kubera ko ifite umwanya w'indorerezi mu muryango w'abibumbye. Ibi ngibi bivuze ko yashoboye gushyira umukono ku masezerano ya Roma ashyiraho ICC. Netanyahu yatangaje ko abanyapalestine batazigera na rimwe babona ubwigenge igihe cyose azaba kiri ku butegetsi. Aho kubona kugereranya guteye isoni kandi kutari ukuri nk'uko perezida wa Isirayeli Isaac Herzog yabivuze hagati y'aba bakora iterabwoba b'abagome na leta yatowe muri demokarasi ya Isirayeli, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yashimye ukuntu umushinjacyaha wa ICC yashatse gukoresha amategeko mu buryo bungana ku mpande zombi, none bikaba byanatangiye gushyirwa mu bikorwa. Beit Selem ni umuryango ukomeye w'uburenganzira bwa muntu wo muri Isirayeli. Wavuze ko inyandiko zo guta muri yombi abayobozi ba Isirayeli zishobora kuba uguhanuka kwihuse kwa Isirayeli yerekeza mu icuraburindi byo mu myitwarire iboneye. Mu kwa gatanu ubwo iby'izi nyandiko byatangiraga kuvugwa, uyu muryango waravuze utamahanga arimo kugaragariza Isirayeli kwitagishobora gukomeza ingamba cyangwa se politike yayo y'urugomo, ubwicanyi no gusenya itabiryozwa. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zimaze imyaka myinshi zinubira ko ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byirengagiza ihonyora ry'amategeko mpuzamahanga rya Isirayeli, mu gihe byamagana ndetse bikanafatira ibihano ibindi bihugu bitari ku ruhande rwabyo. Izi mpirimbanyi zemeza ko ibyakozwe na Khan n'itsinda rye ngo byari byaratinze. Karim Khan avuga ko abategetsi batatu bakomeye ba Hamas bakoze ibyaha byo mu ntambara birimo itsembatsemba, ubwicanyi, ubushimusi, gufata abagore ku ngufu n'iyicarubozo. Abo ni Yahya Sinwar wari umukuru wa Hamas muri Gaza ariko wishwe, Mohamed Deif komanda wa Qassam Brigade ishami rya gisirikare rya Hamas nawe Isirayeli ivuga ko yishe, ariko urukiko rukavuga ko nta bimenyetso by'urupfu rwe bihari. Hakaba na Ismail Haniyeh umukuru w'ibiro bya politike bya Hamas nawe wiciwe n'ingabo za Isirayeli muri Iran mu kwa 7. Nka kimwe mu bigize iperereza ryabo, umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan n'itsinda rye babajije abahohotewe n'abarokotse ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023. Bwana Khan yavuze ko Hamas yagabye igitero ku ndangagaciro z'ibanze za muntu, urukundo mu muryango, ubushuti bwimbitse hagati y'umubyeyi n'umwana nabwo bwararenganijwe. Habaho guteza ububabare ntagereranywa hifashishijwe ubugome bugambiriwe no kutagira impuhwe kurenza ukwemera.
Karim Khan yavuze ko Israel rwose ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ariko avuga ko ibyaha bitarimo kugira umutimanama bidakuraho Israel inshingano yayo yo gukurikiza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Yavuze ko kunanirwa gukora ibyo biha ishingiro gusohora inyandiko zo guta muri yombi Netanyahu na Yoav Gallant wahoze ari minisitiri w'ingabo w'iki gihugu ku byaha birimo kwicisha inzara abasivili nk'intwaro yo mu ntambara, ubwicanyi, itsembatsemba n'ibitero bigambiriwe ku basivili. Kuva hatangira igisubizo cya Israel ku bitero bya Hamas byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023, Perezida Joe Biden yagiye akomeza gucyaha cyangwa se kwihaniza Israel, agaragaza guhangayika atewe no kuba Israel irimo kwica abasivili benshi cyane cyane abanyapalestine, ndetse igasenya ibikorwa remezo byinshi cyane by'abasivili muri Gaza. Ariko mu gushyira ku munzani kwitondewe kureba inshuti ikomeye ya Amerika nka Israel, Perezida Biden n'ubutegetsi bwe ntabwo bigeze bavuga mu ruhame icyo basobanuraga nyirizina cyangwa icyo babaga bashatse kuvuga igihe cyose bihanizaga Israel. Bisa naho nabo babona ibi byagiye bikorwa na Israel. Khan asobanura neza icyo ashatse kuvuga, avuga ko Israel yahisemo gukoresha uburyo bw'ubugizi bwa nabi mu rwego rwo kugera ku ntego zayo muri Gaza. Ni ukuvuga guteza urupfu ku bushake, kwicisha inzara, guteza akababaro gakomeye no gukomeretsa bikomeye abasivili. Inteko y'abacamanza ba ICC yasuzumye niba yasohora inyandiko zo guta muri yombi, none birangiye koko bazisohoye. Ibihugu byashyize umukono ku masezerano ya Roma ashyiraho ICC ubu bifite inshingano yo gufunga aba bagabo igihe ibyo bihugu byaba bigize amahirwe yo kubageraho. Ibihugu 124 byashyize umukono kuri aya masezerano ashyiraho urwo rukiko, ntabwo biri mu Burusiya, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Israel ntabwo yashyize umukono kuri aya masezerano. Ariko ICC yanzuye ko rwose ifite ububasha bwo mu rwego rw'amategeko bwo gukurikirana ibikorwa bigize icyaha byo mu ntambara, kubera ko abanyapalestine bashyize umukono kuri ayo masezerano ashyiraho uru rukiko. Ubwo izi nyandiko zo guta muri yombi zisohowe, ubu bivuze ko Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel wa mbere umaze igihe kirekire cyane ku butegetsi, adashobora gusura inshuti ze za hafi zo mu burengerazuba bw'isi atikandagira ko ashobora kugira ibyago byo gutabwa muri yombi. Mu kwezi kwa gatanu ubwo iby'izi nyandiko byatangiraga kuvugwa, wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko ibyo bikorwa bya ICC bidafasha kugera ku gahenge mu mirwano, kurekura bashimuswe cyangwa se kwinjiza imfashanyo y'ubutabazi. Ariko ubu bw'izi nyandiko zo guta muri yombi abagabo zasohowe, Ubwongereza birabusaba gutaba abantu muri yombi, keretse niba ushobora kugaragaza ko Netanyahu afite ubudahangarwa bwo mu rwego rwa diplomasi. Umwihariko w'ingenzi cyane kuri Netanyahu na Gallant ni Amerika. Ibiro bya Perezida wa Amerika, White House, byemeza ko ICC idafite ububasha muri iyi ntambara. Aha hantu White House ihagaze hashobora kurushaho kongera ukutavuga rumwe kuri mu ishyaka ry'abademokrate rya Joe Biden ku bijyanye n'iyi ntambara. Abashaka impinduka bo muri iryo shyaka bakiriye neza iki gikorwa cya ICC. Inshuti zikomeye za Israel zo mu bademokrate zishobora gushyigikira ibikorwa byabo mu ishyaka ry'abarepublika byo gushyiraho itegeko ryo gufatira ibihano abakuru ba ICC cyangwa se kubabuza kugirira ingendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari igihe ibihuha byigeze gukwirakwira i Burayi, muri Amerika no mu burasirazuba bwo hagati ku birego biri hafi gushyirwaho ku bategetsi b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ndetse hari ibirego byo gusambanya ku gahato byashyiriweho umushinjacyaha mukuru w'uru rukiko. Itsinda ry'abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepublika ryasohoye ibyiswe igikangisho kuri Khan n'abakozi be. Igikangisho gikomeye cyane. Baragize bati nimwibasira Israel natwe tuzabibasira, muraburiwe. Yoav Gallant nawe ntabwo yashobora gukora ingendo mu bwisanzure. Amagambo yakoresheje ubwo yatangazaga ko Israel izagota Gaza ni amagambo yagiye asubirwamo n'abanenga imyitwarire ya Israel. Iminsi ibiri nyuma y'uko Hamas igabye ibitero kuri Israel byo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023,
Yoav Gallant wari ukiri minisitiri w'ingabo wa Israel yaragize ati nategetse igotwa ryuzuye rya Gaza, nta muriro w'amashanyarazi uzaba uhari, nta biribwa, nta peteroli, buri kintu cyose kirafunzwe. Ati turimo kurwanya inyamaswa muntu kandi turimo gukora mu buryo bujyanye nabyo. Mu isesengura rye kandi yanditse ko Israel yambuye ku bushake kandi mu buryo bugambiriwe abaturage b'abasivili bo mu bice byose bya Gaza ibikoresho by'ingenzi hagamijwe kubabuza gukomeza kubaho nk'abantu. Avuga ko inzara igaragara mu bice bimwe bya Gaza kandi ko ishobora kwaduka akanya kari ko kose mu bindi bice bya Gaza. Israel ihakana ivuga ko nta nzara ihari, ikavuga ko ubuke bw'ibiribwa budaterwa no kugotwa kwa Gaza, ko ahubwo guterwa n'ubujura bwa Hamas n'ubushobozi buke mu kazi ka Loni. Uru rwandiko rwo guta muri yombi rugiye gushyira Netanyahu mu cyiciro cy'abategetsi barimo nka perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'uwapfuye wabaye umutegetsi wa Libya Colonel Muammar Gaddafi. Putin yashyiriweho urwandiko rwo kumuta muri yombi aregwa kwirukana abana muri Ukraine mu buryo bunyuranije n'amategeko no kubajyana mu Burusiya. Mbere y'uko yicwa n'abanyalibiya mu gikorwa cyo kumuhirika ku butegetsi cyagizwemo uruhare n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi, Colonel Muammar Gaddafi yari yarashyiriweho urwandiko rwo kumuta muri yombi aregwa ubwicanyi no gutoteza abasivili batitwaje intwaro. Ntabwo ari ibintu byiza kuri Benjamin Netanyahu, umutegetsi wa leta ivuga kenshi ko igendera ku mategeko mpuzamahanga na demokarasi. Uyu munsi akaba yisanze mu cyiciro cy'abashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu. Twese turi hano ngo tuzarebe igihugu kizatinyuka kumuta muri yombi.